Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Stariki na mirongo hebere na ye mumutinyi no yokabero mwaka no yuwechirwere mirongo hebere ne tano nomo moncho murigerinde no kwegena mbiyore andonsia sole nago kwanire naboigo ukwarigani kwenyora hamangana meye kyunga chinsebere chia board butiko litirane seras nyakundi hasense meliyo manyirilyo nere fenesa nyaboke nago sabire tuskale. Chingaki ama haliganio yetaro ya Dr. Fred Matiang'i na waraibu kwa miru ya serikali ime yorogongo ruagusi nigo habamenyi babu machoge chache nigo besokire na kubarigani bene bakorawo n'umweshimiwa Sydney Tinega ukwanekere kyo nigo bakwanira homorembe no botereru asogochia kwanekya chingaki chiyo mu robiliyo muri kitodiboni asanya orobotirwa asenchira yobwikirano. Nigo yatigaire rituko elimo lioka eliotaro yababwatani ba United Opposition goikarana imeyorogongo rwagusi anene bakorawa na Dr. Fred Okengo Matiang'i korwa ase omurengo ojubili abamenyi babu machoge chache nigo bono besokirie na korokia omogokobo no mogokobo ne sana Matiang'i ndio famu ndio Matiang'i. Thank you so much abantu wa Minton Monday to ariganitio mogenio monne sana the 6 Okengo Fred atigate ngambia mono aso yeto Sydney asingijogo toreta amo unabasai na kubwa mono tete machoge yaito exchange na kogenderera ebiwango beyond to the best level askiro modara access na ndo morai utoikange in the time of need asenchira yokorokia okubarigania bakorawa na Sydney Tinega oyukurigia ekerogo kyobojumbe nigo anene akwanira obomo bumugusi na boigo aseganga yokumusira Dr. Fred Okengo Matiang'i asokurigia ekerogo kyoburai bwense anana sobochori obonene buli busio. I, Honorable Sydney Tinega Manyang, incoming Member of Parliament of Machoge Chache constituency, take this opportunity to warmly and proudly welcome our 6th President of the Republic of Kenya 2027, Honorable Fred Okengo Matiang'i, together with the key opposition team leaders to Kisii and Nyamira County. From Monday through Wednesday, we shall host a historic engagement with our people, a moment of dialogue and a renewed hope for our great nation. As a region known for its resilience, wisdom and political awareness, we in Kisii and Nyamira
counties are ready to stand firm in shaping the future of Kenya. Gukwana chinga kechio ni gobagikeria chinkuma chemiroberio ebekire yogo chia guturubania anene emesangerekaniyo. On our side, we are looking forward to a great future. Kulende abantu mbalega tirakiye ito batagete batumeka bobe bache balete eburaburu. Gukwana tulenga buraburu tutakere utoka. Jumatatu. Jumaine. Jumatano. Turata keno morembe obwanchani no botweru so abantu baminto tugusaba morembe amasikani asaba gendo gago cyasito gego tokwani na gotorokia stoko ganda guki kunense ite ya Kenya. Komentana ywe nigo batebanga ebire biga buna bagusi nigo tugwente go chamo nabo igo gotegerera. This is a time to listen. This is a time to engage. This is a time to envision, and this is a time to build a new Kenya on transparency, development and equal opportunity and justice for all. Our region must not be left behind in the national conversation. We must position ourselves strategically and boldly in the leadership direction of this country. Okubulia kwa mongu chase kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira nogwesokia asobonge elio kwaligania abageni na bigo kubarokia obwanchani. I therefore call upon all residents of Kisii and Nyamira counties, the youth and women, elders, professionals, business community, farmers and boda operators to turn out in large numbers to welcome our opposition. Kuripoti kitaseni kia Gatembe, Elia na Ngoro kwa Dipon Asanya. Bemono homo likito Dipon Asanya sorobotiro. Waziri mukuru w'ekisemi Ezekiel Machogu nigekirana se kanisa ya Kenya Main SDA egotoka se bunge ya Bumwachoge burabu he kaunti ya Kisii. Machogu hoyo horaliwe kuboli kirugo kibo governor ase ntunda ya kabera sobachori bore mutwe umwaka w'ekirubere 2025 nebere nigakorera sigetu ky'abanyanyimbo kya Kenya magega yogosagano ni kigali babwate gwa twebirore nigo musiki Machogu abekoroboti asigita senikyo. Nende tuwakero munene Nyasaye ngambu ya muno litugusaba kiagara na tutanga kurwasa tware goja kumia amagena rutwa ebirore amagena rutwa andenge tarengete gari ya moyo kakiagana twarenge kigali kinyinge ange 20 lakini egari narenge meyoka nero abamura bari barenga amagena kuna twarwe kanisa igatogosoka asumurangwa otumira abamurabare aniruri unaba kwa kekerere tutarasoka umurango w'ekanisa lakini abantu b'ekanisa members banko mbaka segari nari negari iringo soka nasokire gitagi kanisa iga aribono no abamuraba so amutu twari kunyara gusuka mutwe abandi bari kandi batagete kuigura mirango y'egari abandi bari mutwe yegari ntere banjari koka kunyara kusukia gari mutwe bate birore bate windscreen nerige nari nena sana ngore ngimwari rora amagana ndacha side mirror side window nero bata ibirore by'egari naende mbanye ita magana atari make kene kitende kebe aseture n'abantu bagushira erimara gatatu narorere kitende namune kiagara ekitende getangani narore karutu agende birubia inamoke umweshimi wa Kristo bure unkuru wali tu akorire birero abana bagatanga ni bunjera naende bagansha kurutamagena bagati galiye emibirore y'umungina okuru kwerina tukoriya igoro nacheta matanga y'umwirone naende umuntu twaterene tubule mari skimu mashige igali nyamache ndetama nitenga ngo endande korona igetalia omoye musiyo yo mulengo obwe kinyorekyo naenda karangiria bamura bagansha kolete burubu asebirero kongosoka nale kabegetiro kurwa ase ebiro nachete ejetali etabienge tubwanete kutwara gushia kugundisha abana baito bakwerigeria bapoda ase chinjere chekene tuisa kubagundisha oboke bago ntukwagategesaka bonto isailu borai kumuranche
kutwari gutakatube komare undi bwensu itunari no busubore bugutarakira ashe Kisii County undi bwensu kuri gikura macho gutigatare unakuryo bogabana abantu ba Kisii County boka mbanya ari kuwa mwekero ingakibwika boka mbanya ari kuwa mwekero ingakibwika usema cyo bako nafasi abakorera Chinga kichicho umuske machogu ni garo kubulia gotia saba gusiwe so kia sobunge na kubaliganya baraibense mili komerelia serikali bakorawa no muske Fred Matiang'i oyorariye chiganga ya yogochia kurige kirogo kyobora ibense chingaki barobereti gochigokora etaro haigame yorongorwa gusi machogu ni gobaigo hababuli abagusi gochia kobeko morembe chingakichu lakini bune manyekanete nandi tumanyete abantu baminto bakenyanya na machoge yonse ebe burabu ebe chache n'abantu bo murembe na ende togenda no marambulia nturwa nionde ntoche gionde turigikikura ashenjera yo murembe ndi tukuria chuma tano nturega n'umwana wito Fred Okengo Matiang'i pamoja n'abashani baye rigiji gachabo nachaba mheshimiwa Kalonzo nachaba Uchini wa Maro nachaba Munya Kurumeru nachaba Natembea Kurutranshoia nachaba Tuabolinga talia oka kenyanya lakini kire kenyoro tugo chakabakia gusi kumuranche tube komorembe tube kamashikani tubasha korokia ubusoku buno twara ashike nyitu gare nasaba seni na ende tusabire kenyoro kitu kia gusi tusabire Kenya omorembobe asichinga kichonsi kiagara omorembe nege tukere kinge njasi chinka omorembe nege tukere kinge njasi kenyoro na hende tuguta komorembe ikati habara bekiama kia ODM habara sekiombe kia linda mwananchi niko bakuru musangirikano hase kaunti ya Kakamega unenchereyemo yokuru kuboli gocha saba na inchibe kaunti yo koba okoboko Ukwana chinkikicho habara ya ubakora ono murikiwe kemekyo na wigo moseneta we kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna nigo bamochie serikali heye inse yobora iwayo muraiwenso muske William Ruto asikari nigo hetarekirani hamaganio ya wananchi umusangirekanio yo nigo ba kuguturabani wane chitiagasi ase kurende hoba gokogendera na Raila alikuwa na mwongozo ya Raila ilikuwa 10 point agenda ile MOU. Hiyo MOU ya Raila ilisema ya kwamba kamwe ODM haiwezi kufanya coalition na chama yoyote, hata UDA hatuweze kufanya nayo coalition. Tukisema vijana wapewe kazi, tiaga. Tukisema ya kwamba gharama ya maisha irudi chini, tiaga. Wanafunzi hapa kwa vyuo vikuu HELB haitoki, karo ya shule iko juu, kisha tukiwapigania wanatupiga na tiaga. Kwa hivyo wakikataa kutimiza jambo ambazo tunasema, tutasema ya kwamba tutaenda maandamano. Na tumesema sisi timu ambayo iko hapa leo, we are not looking for position 2. Sisi hatafuti kiti ya Kindiki, tunatafuta kiti ya William Ruto. Naomba vijana nyote pahali mulipo tuungane pamoja, tukomboe nchi yetu ya Kenya, tutoka mnyororo ya watu ambao wanatukandamiza. Sisi kama wabunge tunaendelea kufanya kazi yenu kuwatetea kila siku. Kuna hizi opinion poll ambazo serikali inatengeneza. Hizo opinion poll wanajiweka juu kabisa. Sisi tuko pamoja na hii timu yote, tuhakikisha tumekomboa hii nchi. Kwa hivyo tunaambia serikali, umeharibu uchumi, mkawaviana watu, twendeni nyumbani. Huyu jamaa awache kuangamiza ugatuzi kule Nairobi. Wamechukua sasa ati Musalia ndio gavana wa Nairobi. Sio ni kukandamiza ugatuzi? Makosa yangu kubwa sana. Nimesema kwamba Ruto 2027 lazima aende nyumbani. Munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna.
Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Hatutoroki leo. Funika na jacket, mkutano lazima itaendelea. Wigo higati ya baraye bekiama kia ODM abarabarisi kiumbe kia Linda Ground bakoragwa n'umurayi bekiame kyo Oburu Odinga nigo bakora umusangirikano ase kaunti ya Siaya unenjereje mo yo kwene kibuna ngotingi barobokareri bekiame kyo kukwana chingeki cyabaraye abo nigo bane kibuna bache kogendera kubwatirana ne kiama kia UDA asoko chikwene kibuna umurayi benso muske William Ruto ngwiraro hoburayi ase ntunda ya kabira. Chama ya ODM ni chama ambaye inaongoza nchi ya Kenya kwa wabunge. Tuko na wabunge zaidi ya 80. Tuko na wabunge karibu 90. Wale watu wameenda kando ni wabunge 5 peke yake. Wabunge 85 wako hapa na Dr. Oburu Oginga. Wacha tuwache propaganda, hakuna chama imegawanyika, chama iko imara, chama iko chini ya uongozi ya Dr. Oburu Oginga na Chair Lady Gladys Wanga na sisi na Deputy Party Leader Abdul Samad, Deputy Party Leader Arati, tuko imara na tutaki na Secretary General wetu Catherine Omanyo. Wangapi wanasema ati ODM haiko kwa broad based? Tuko hapa na chairman wetu, former chairman Minister of Finance. Supplementary budget inakuja Monday katika bunge. Tumeelewana na yeye na President Ruto ya kwamba ndani ya bunge tukiwa na chama na Tandi tutaweka 2 billion shillings ya kulipa wale vijana yetu ambayo waliuliwa, walijeruhiwa, waliumia kwa maandamano yetu. Tumeelewana hiyo? Mimi kama minority leader nimekaa chini na chairman ya budget na minister wetu wa finance ya ODM. Hatuombi minister mwingine, tunaongea na minister ya ODM. Na tumeongea na President Ruto. Tumesema watu yetu ambao waliuliwa kutoka uchaguzi wa 2017, tumekubaliana ya kwamba pesa ya county tutaongeza ifike kiwango ambaye baba alikuwa anataka, ambaye ni 450 billion shillings. Tumekubaliana pia na hiyo. Tumekuja hapa Siaya leo kwa sababu tunataka kuambia kwamba nyinyi ndio wenye mko na party leaders, si ndio? Watu wa Siaya mnataka power ama mnataka kwenda kwa wakabila? Wangapi wanataka power? Wale ambao wanasema watu wa ODM waende kwa wakabila waambie washindwe. Party leader wetu ni none other than Dr. Oburu Odinga. Huyo ndio alipitia structures, na ninataka kuambia delegates wote, tafadhali siku ya kupitisha Dr. Oburu Odinga mujitokeze kwa wengi. Baba hakuwa na ukabila. Baba alipenda Wakenya wote. Kila sehemu ya Kenya kuna mtu wa ODM. Sisi hatutaki ukabila, tunataka tukae pamoja, tuheshimu party chair wetu, tuheshimu structures yetu. Nimesikia wabunge wenzangu wameomba hapa kura. Wanasema ya kwamba tusaidie rais akuwe 2 term. Sisi hatuna shida na hiyo kama ODM, lakini tutatangaza hiyo baada ya maelewano yetu tukikaa chini. Sisi pia kama ODM tunataka kujua tutapata nini kwa hiyo serikali. Hapana lete hapa kusema tu 2 term. Tutafanya 2 term, lakini weka vitu kwa meza. Ase semo ya ye homora ibeke mekyo Oburu Odinga nigo hane kibune kya mekyo kya ODM ngeche kwirusana ni hasobomo bwazimio la umoja bwangoiga unenjere ya moyo kurulibaga ryo kubwatirana ne serikali ya broad based. Oburu baigo nigene kibunonde bwensi utaisane getino bora ibeke mekyo nabo hara ebega kwirusana ni korwasi kya mekyo kya ODM. We are entering into a negotiation in preparation for next year's election, and we have only expressed intention to start negotiations. I don't know why some people are saying that we are in a hurry. We are in a hurry going where? We are not in a hurry because everybody is now preparing for next year's election. And what we want is the unity of our party. We are not expelling anybody from the party, but anybody who feels that he is uncomfortable with us can leave if he likes. We are going to do our own thing. Please, if you are not part of us,
do your own thing. Let us do our own thing. That there is an organization called Azimio, where we were, and that Azimio died the day ODM left it. We left Azimio a long time ago, only that we had not formalized it. But now we have passed a resolution now to formalize our exit from Azimio, and it is going to be then as a no. We want to move on. We are going to negotiate on policies. We are going to negotiate on development programs. We are also going to negotiate on sharing of positions, which includes sharing power. There is no political party which is formed in this world just to be in the opposition. We have been in the opposition for a long time, and those who want to know how to oppose, they should come to us. We are going to teach them. But this time around, we are going to make sure that we are in power. Na soroboturu manchumo ligelia to nyoro motimo komo keto kuirana ntogenda ne kiunga sinchira yobo ikirano. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalam, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate imishangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, mesangirikano y'echikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyomo, enyangi usuko kwa kuyomino, emijega ao bunabono housewarming parties, engagement parties egatie binde vige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashiriguriri gutugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaitabo bare no bamanyi wiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogoko obokoreri asechinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri asechi tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817. Hazina Siri Events, this is a surety.
Gusii bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimiruli ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya idubwego kinemiruli yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Gusii. Karibu na inde omwancho omurigereria omurikiase wizara yechisemi Professor Julius Bitoke nigene kiribu na serikali gwetira ase wizara iyo nigo yabikire mirogori yogochia gokoro mochando bwo bung'ainireria ase sekta iyo hanena sogokora oboringori ase chisukuru abune ncherejemo yokora omochando August School sigose chisukuru Embeo. Bitoke nigene kibuna honde bwensi orachi konyorekana na momachayo nigo harachi kuimukiriwa hegetambo keregetindi kelichiko. The government last year decided to audit the Ikonga chigo sori nigo litukura lero hetimu ya Shabana nigo yanyara kuyekora hetimu ya Tusker FC egoli heyemo ha serigena liesagero chingike chejo hetimu ya Shabana nigo yanyara obukonyi bwogosirwa nikyombekemo haiga hime yomucho gusongo muri kito Techson Manyara oroboturwa senchira yoboikira. In collaboration that goes beyond sponsorship to reflect our shared commitment to people, community and excellence. Ase umubasorero etimu ya Shabana nigo bakora okubwatana amone nyagitari ya Oasis Healthcare. Enyagitari eyo ya Oasis mbaba inekeria gocha kobakonya kebochenu ase obokonyi obwobora ire chimilioni 10. What we have unveiled today under this agreement, Oasis Hospital will provide a comprehensive medical cover that is to the players and the technical bench, valued at 8.8 million Kenyan shillings. This support ensures that our players and technical team will have a successful, quality, timely and professional health care services. The coverage will include medical assessment, treatment, emergency care and overall health care management. A key component is safeguarding players' welfare and optimizing their performance. Furthermore, on top of the 8.8 million Kenyan shillings, Oasis is going to give in form of monetary cash of 1.2 million Kenyan shillings, that is on annual basis, totaling amount into 10 million Kenyan shillings. Omotienyi omotangani chitariki 24 naryo elio mwelio etimu ya Shabana yanyarite kogenda makari yechigori ibere ase ibere amone timu ya ABS Bomet. Shabana yaberege kuorokia egosori engia ase chingoyo chielire isato wikira rero. Meacha pembeni kwa Kepape, leta minus ndani Brown, Michiro Migiro na kataa. Ase engoyo eyo yaba yokogokia goche ase abatiotilie ba Shabana ase anyara kuyekora Tusker FC egoria yemo ase lige na liesagero na konyora chi point isato ase geti kia Gusii Stadium.
ase ekiraka egetindi kianyara gekubwato kwa amona Brian Michira ase chideka che 39 ngianyara ko yerentera etimu ya Tusker FC obokongu ase banyara kwinyonsi yaboka abanyene. Anayo Michira inajazwa ndani huko, nafasi Julien Mete oyore omoiborwa o France nere omokocho monene o Tusker FC na litukoria rero eyenero egosori yaye yaba entangani aiga Kenya. Result is disappointed, but it's on goal, and we haven't been too much unbalanced regarding the atmosphere. Very loud here, away game, and the context of the club and the team. It's a very good performance, but a bad result. Ase chingoyo chinde etimu ya Murang'a Seal yabake goitwa chigori 3 ase 2 amo na Pandari FC. Nairobi United yanya ikora Bidco United chigori 3 ase enogo. FC Leopards chigori 2 etimu ya Posta Rangers egori eyemo. Shabana litukoria rero nigo yabere no mogoko asokonyora point 3 wetera egori eyemo na boigo ase obokonyi yanyora bwechi milioni 10 ubu guchiko bakonya ase nsemo yobochenu. Shabana bono nigere namba 3 ase bwati point 35 na 5 na 2. Kuripotera Gatembe njewe Cliff Tyson Manyara. Na gwikira gabo mwanchu murigerera no tugwikira omweri obwa mwangana mayaye kiunga chinsebere chiago no gutko kurende chikoraga chinsenye ningirane nkumanya senchira yo gwikirano elitirane saira senya kunde hasensa moyo manyiriro erefanesa nyabuke kurenda segeke kere mutwe nigo turachigo kuwa gutware ingambo ya Gatembe asomugene tubiri tukira rero anyarire ka gwikirana haigaime ye studio mwanchu murigerera gusabire tuskare. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate imishangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, birthday, misangirikano y'echikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyumo, inyangi usuko kwa kuyomino, imijega ao munabono housewarming parties,
engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga ashiriguridio gutugutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television